Mriango wa 13 anajere manatengerwa Bwana. Vikara Bwana akimwamba Musa, nitengerwa anajere osi, kila mwana wa kwanza akilume wa Muisraeli ni wangu. Akakala wa mdamu hedi wa mnyama, yeni wangu. Mstari wa hamu, sikukuu ya Mikahe siongizo 3. Bai Musa akiambira watu, ikumbukireni siku hii, siku mriombola Misiri, siku mriombola kula kahiza isi mrio kalamu watumwa. Kwani Bwana wang'omboza kula mumo kwa kuhumira nguvu. Msirimika hayakungiza 3. Kahiza siku hii ya rero ya mwezi wa Abibu. Mnayambola isi. Vikara Bwana andiho mureha kahiza insi ya Kanani, Ahiti, Amori, Ahivi na Jebusi. Isirio apirakare enu kukalana andampa nini isitu zayo mazena uchi wa nyuchi mdakala mkiyusa sherehe hii kaiza mwezi kwa siku fungahe mdaremika isiongizwa 3 nayo siku ya fungahe mdamusira Bwana sikukuu kaiza zo siku fungahe mdaremika isiongizwa 3 hasionewe mkahe wa kuongizwa 3 kahi yenu kaiza lalorenu rosi na siku hiyo mtu andamwambira mwanaye nahenda vivi kwa utuwago arigo nihendera Bwana wakati rombola kaiza isi ya Misiri sikukuu hii ndakalahere mvano ganzani hako na utuo wa kukumbukiza kidhanguni hako ili sheria ya Bwana ikale kanoni mwako kwani Bwana zamwamboza Misiri kwa nguvu kwa visho mdakala timiza lagizo riri kila mwaka kaiza wakati oriwoikwa. Mstari wa 10 malagizo zuluzana ajere. Vikara Bwana andiho mwangiza kahiza insi ya Kanani na kumpa insi hiyo herarijo mpa nini na karenu kukalanda mupa. Muda mtengera Bwana kila mwana wa kwanza akilume ana wa kwanza osa akilume anyama mandakala ni ya Bwana. Kila mwana wa kwanza akilume wanzowe muda mkombola kwa kumkakana na mwana wa ng'onzi. Ela kala kamunda mkombola mbande ni singo afe kila mwana mjere wa kilume wa mudamu mda mkombola na ana enu makimuza vinombe manaye ni noni mda zigizya mwambe Bwana wafomboza kula Misiri kwa nguvu kula kaiza isi freo kala fatunga farao kala zakahala kamara kufurichira fende Bwana walaga kila mwana wa kwanza wa kilume wa mudamu na wanyama kaiza isi ya Misiri ndo safu na ng'ombozera Bwana ana wa kwanza osi akilume anyama na kuwakombola ana iho wa kwanza lagizo riri ndakala here mvano mikononi mwenu na utu wa kumbukiza vidhanguni mwenu maana Bwana wafomboza Misiri kwa nguvu. Mstari wa 10 fungahe Bwana na alongoza Israeli. Vikara Farao harichira o atumende Mulungu kalongezere na ngira ire okalaka isi ya Filisiti iza ho iyo yere ni futi kwani Mulungu wamba makigwirana na vihama na dima galukirwa ni moyo makao ya Misiri kwa vile Mulungu akialongoza na ngira ya kudengereka ya kukirirana nyika kwenda luhande lwa bahari ya Shamu ba Israeli makimbola Misiri kuno mazagwirira yera tayari kwa viha msake akiahala yo misoza ya Josefu achenda nayo kwani Josefu were wapisha Israeli akiamba haho Mulungu ndiho kuza mwokola mdaihala misoza yangu kula kuku mwende nayo bayo Israeli makimbola Sukoti na machenda piga kambi kaiza mzi wa Etamu kukanda kanda ya nyika Bwana kwenda hangwenga nao kaiza charo chao wakati wa mchana walongoza nkirani kwa kuhumira nguzo ya ingu na wakati wa usiku wakalaki alongoza na nguzo ya moho kwamba mapate mlangaza ili madime kunenda usiku na mchana yonguzo ya ingu ya wakati wa mchana na yonguzo ya moho ya wakati wa usiku kazi lahukire kula mbere za watu.